Wel, chynnig mis yn thosach le Iain Crichton mach Ghobhainn ham ys mwyn yn chimichel nwyciad siag trifich it's a cehydd nid y gwrs sinne mar hewloch mach eiste jes gan open y gogan sgol char o art sgol ac yn amsyn yn eiste jes agos gemig sinne gol lo chapar no gan iarestan cyw agos ag sinne chyn svan hyryd ac yn iawn as yn hewloch glwys sinne mach mar hewloch gan open. Agus ag sinne chymys ag dygard sgol yn openg rig mynd y jeffer chwsperen agus an hyn an y rwm ten mis mynd yn y fawn. Fa dynnu ffordd fa bic gilior, dynnu bic tanna, cwl, siang efo sio, fa coed o'n fysach mi alan cwtioch agus sy'n Iain Crichton mach Ghobhainn. Nes ystoi fi sa sgol an y ddys jes agus mis ag mach an hyn. Fa chwle bars de leef me sidief maar agus da fór Richard an Bearlas ag John Masefield agus Rudyard Kipling agus Blake agus na dynnu me sin fa le maraf chata channig me sidief mer gebig le bart va immerachach agus skrivich in va immerachach agus bio kaskliar va bart balle mar tonveling an banich agus va dynnu an an eerste jes ach ham sin de voorlarm de chami gardskal an openg gro maar gebig oor te wezen leven get net tilak aan de bergle. Agus kutsch aan de galig. Kora Norsen hier is een harder maar gebig kora dinge mi alange was ja. Agus apeo aking. Dus dan gaan we steken naar klassieke waar we zijn zien in de strehen waar klasse show noze van is maar aan de theater van de tristig en het moet je gele maar gebig. Agus va Iain yn hyn. Agus sy'n hacam sydd cho fyr gwrachach sa fa hyf lichtrachus gro gionsachach me ein Shakespeare agus me ein Milton agus me ein Alexander Pope agus me ein loch lichtrachus mór na si haf seach gafach gyda nhw i flin tiag. A chafarach ydych sy'n cwtioch fath ar sgyn agus am sys mig ro sio gro Iain Crichton mach Ghobhainn fater yrd idd hen ac yn am sio, fath ar sgyn lichtrachus la diw, gaharach a America. Dwi'n mar Robert Lowell agus Theodore Rothke agus dwi'n is a nos ŵr America hw tjala van chwyk Arthur Miller agus leid sy'n cwtioch. Sa ca sy'n hwg agyn farsanach de lichtrachus fa chydach ecolach cwtramach. Sa ca fwg sy'n effeng unla mar gebig yn pys lichtrachus sy'n ag nŵf Paul van y Corinthianig. Gyda lawring le Tchenkian le coch agus gynnig graag ac am drihac am. No, consider the lilies, machs a people, how they grow. Agus larni farach fo ag Hamlet, no, ag Macbeth, ag Shakespeare. Norsen i lefyg Paradise Lost, ag Milton, agus Norsen, merk a big, genw, The Crucible, no, Jalaf Chwych, as nichyd y flin, ag Arthur Miller. Ac sy'n 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 farsnach fôr ag ysgwyl fôr, te hicas go gafyn. Ag ysgwyl ma hwlen sy, jefn o dichtrachas, ag ysgwyl cwtrmwch sy fa, ag ysgwyl beol sy fa, ag ysgwyl ffyr riatan sy fa, sy'n ciel ys tygsio i genwyd yn tŵl, efo chimich alaram. Ag ys ymwys mwyn chyna eila hacam sy'n doi chicas gyfeg Iain, ag ys fa gyma amasach, ag ysg ystech le clar, agus sacat chynnu iPods na CD-ROMs fel na gynamsyn ach LPs idd record player agus tig asteach le record player efo sio agus chwrdd eira sé Beethoven's Ninth Symphony agus chlychtig sy'n agus nos yn chanigad nisio boys and girls Jé sy'n y dŵs gyda'n ar cria agus na'r macht mae'n amna. Jé y da a has i cheol a hasyn. E fel ac na'r cyn y sawrig na gawr yn y behen y bas. Agus fy gacyn mae'r gybig di pys barstoch no sgialach y chrwch ymach as i cheol. Agus le sy'n gyda chrwm sy'n bwlach y tigsyn o gwylio sy'n sy'n as jé live yn ysgym ag a higsyn o'ch am i'r ceir blyn diag, cwg blyn diag ac yn am. Ys agad sy'n rhaid o Iain y gianw goroa y cehel y chwlw sy'n colog goroa cehel ceol le barstoch, groa cehel echtri ni Caranach mer gebig le sgialach. Groa cehel politics America, McCarthy som skolischen vet in America le feme vekkenje frikker China og chachat agus bech kine. Groa cehel egalig le veherle le canon and more agus goset and more and thuil. Agus sulmish as an art school vision
godúir sin bucu an na neachtrís, an na fealsanach agus an na líchtrachas agus an na canan agus an na macht menande bhó Iain Crichton bhid iadach árit agus sáirite agus ha mé Crichton ma ha sin am scríbich agus ha mé hína fiachin di bhín am scríbich láin úna dú cha bhíing de sin mar go beg a hachar mí a gús 3.8 nar 4.8 le Iain Crichton mar go bhóin a gúsc agus a thuá sa go foscuil doris nam cheanna go súhil an muo sin buringá a háisteach ar am hín agus cíal a suspint agus brí háteasta.